Piki, imaš li temperaturu? Znači korona, čovjek došao da vidi nešto muho krvari, znači Piki korona. Treći mi ga sad doćeli životom, nje uho ga boli, a on mi kaže da ima korona. Ovaj sad kihnu, mene prepo životom, ali koža li tebe ovaj kurac staviti životom. A on je toliko kihnu da ga je ona tamo čula bukvalno. A ne može to raditi. Odmah pitala je li ima temperaturu, kad se kihnu. Bog te ne znam. Čuti. Šta kaže? Temperaturu 37 čeka. Ti imaš temperaturu 37? O, koliko 37 kruh te neće. Naš snimatelj, to jest naš kolega YouTuber imatelj se sem to prozor. On je mene svi znanje, a ne treba bi ja sad. Ja sad govorim više od njega. Hvala. Ušić za jedan like preverci da imam jedan koronu. Ima da pomoć. Svaka bojim. Ko sam vidio onu moku, da vam Bogu zvoči, krasa. Evo ne, vam to je sigurno. Ne. Kaj Piki, temperatura je 37. Ne daj Bože. Jok, ti no ne ko u mene bol. Ležem čeku, mrtvac. O, hoks. Hajde da sklekova na pješačku. A ja prehodam pješački na rukava. Za jedan like, jedan spik. Može. Hajde. Evo ga, bez ruku, ruka gore. Aj može za 2 like. A može i 3. Aj može 3. Hajde. Kuda. Gdje ja prehodam za 2 Aj sad ti buraz moj prehodaj. Ali prehodaj, nemoj prehodati. Hajde. Fail, osjeci. Auto, sad će mi mahati. Što ga čovjek gari ovdje? Čovjek mi suhnu. Hajde pa ću ja sad pušiti. Nisi ja tako dobro. Vidit ću daleko kako ću ja to. Daj meni punale, vidiš sad kako ja radim. Hajde. Sad što je vidjeti dalje. Oni to gledaju. Hajde, koliko ćeš ti, sine. O, brate. Provjeruj ima koronu. Neka u bijelom mantilu mu provjerava ima koronu. Užas, ljudi, ja se prepoživam, ništa se bojim, ne smijem prijeći tam nikako. Nikako, Piki. Zaš vi sini kad mu da 1000 maraka da reče da ima korona. Imam ja. Ja sad odem tamo. Ona nije da imam koronu. Ona je rekla da imam koronu, sidu, karcinom pluća, rak. Nešto mi se svjetlost sjebala. Kako svjetlost pustio? Ja sam razdijem jako. Čekaj, imam. Oj, sin, kog si lijep. Sad sam prefin, ja kog sam masline. 15 maraka moram platiti. Možeš, 15 maraka. Što mu provjerilo temperaturu. Pa dobro. Ajde vam. Pa ja kako samo piti malo ovdje. Ne, ovdje ne meni za Skype bio. Hajde. Pa za usput slaćam moju mrežu.
Ja sam palta venicu. Gdje to bio? Hajde ja to dobro snimam. Čekaj da nađem. Mari kaže Begi reći mu. Ne mogu si uvijek si ima glasa. Bate peniskom drugu. Aj jebi ga. Hajde, ja ću deret. U nekom si, ne moraš ni reći. U bolnici. U bolnici reći. U bolnici reći. Ha? Gdje? Što? Aj. Još ti. Šta ti je Bigi rekla? Ne da mi je 15 maraka, ništa nije hvadio. Evo je. Kućina. I ti reći Bigi šta je on tebi, koliko temperaturu si imao? Kaže, na nama što mjeri iz daljine, kaže ima 37. Iz daljine? Mali došlo stavno topno je 36,3. Matere. Uzela neku klipcu ovako oko mene, kaže 15 maraka. I sutra se javio svom doktoru. Kaj idem ja samo na bankomat pođi. Kaže, jesu i s tobom? Kaže, jesu i s tobom? Rekao, jes, kaže, enako se hoda na rukama. Rekao, pa da. Čuo si da bili uspad, baba. Mi došla usput. I ljudi to bio video kako ljudi provjeravaju našu koronu. Da, ovo ti je bio primjerak jedan, ne iznenađujući. Moram ljudi stati ovdje, vidite, na sred puta imam. Šta ti je rekla? Kaže, ona doktorica došla, kaže, to moraš ići raditi tu kladušku, što si još na kladuši, to ti je kod nas skupo da radiš, kad ti bio ona sjestrica, mi je glavom kući staviti. Kaže, ma nije, to je kod nas jeftino. Ja ono, what the fuck. Sam da sam stigao, volim da sam stigao palcu. Ja u trećoj krećem, bog te. Ali jebi ga nisam stigao. Jesi? Ser u trećoj. Vozi čovjek. Čovjek je otkrio sad. Da mu golf može ići trećoj.